serombongan. Oh, Bapak Haji Beler, terima kasih biar sehat. Yang alhamdulillah. mau pada balik, saya doakan supaya sehat, selamat di jalan perjalanan. Kodencen, kode ongsen, Ongsen, ongsen. Poida, Iya. kode ongsen ya. Kode ongsen. Kalau begini Babe Udi. Nagasari di laut Kodencen. Haji Beler. Bapak RT Tolong. layak begini. Aduh sayang. Pak RT Tolong. Kalau begini Bapak, saya bilang naga-naga. Buat Kodencen. Haji Beler. Kalau naga Babe Jana, Babe Usman. layaklah cari kode unsen. Kalau begini naga-naganya, naga cari kode unsen di laut itu. Haji Beler. RT Tolong. Bang Udik. Kalau begini, RT Tolong. aduh sayang. Kodencen. Kalau begini kode unsen, saya bilang apa jadinya? Kodencen. RT Tolong. Oh, sayang kode unsen, kalau badan ini. Pokok kata dari rumah lempeng, kalau udah nyampe panggung otek semua. Nih apa kata kode unsen nih? Kalau Kode begini apa Kode apa unsen. jadinya Pesek nona. Heran kalau main lenong cantel suara ngeserak-serak ya. Kalau Mic-nya bagus, Bang. diimpi nona, saya bilang kode unsen di tempat tidur. Kodencen. RT Tolong. Bang Doli